Molweni webahlobo, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Iqembu le-MK selikhiphe isitatimende-ke laphana esiveza ukuthi uBonginkosi Khanyile akame kancane-ke laphana ukuba umholi-ke we-MK Youth League-ke laphana wey'ngane zakwethu, emva kwamacala-ke abekwe wona-ke yiqembu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Nabanye nje kade ehamba nabo-ke eceleni bamisiwe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Usezoba-ke yilunga le-MK elifana nawo wonke umuntu nje eqenjini-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthi okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacathi wenza okulungile, ucinezela subscribe, ucinezele nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel siyabonga.